Agim impaki ka mo. Ay na, ada out of town mi, nanang. Out of town. Wen, agawid ak tumit laeng. Asinaw ti kadwam. Ken, dagiti gagayam ko Asino kumapay? Ay nawaw. Masapul ka day asumurot ka. Ay na, di da ka di pakadanagan. Agawid ak tumit laeng. Siguradwam lang, time. Anyat kaya tiyo pasarap mo, Igatangan kayo into nagawid ak. Sana, basta gawid ka adagaws. Agan-anat ka ijay. Anya di nakitak nga inpos ni Tim, Yuna? Kano? Nag-beach damat gayam. Ay nawaw. Yak mo Kitaam dagitoy. Kitaam Asino ti kadwana? Ay nawaw. Nukasta. Pinag-beach dagayam ti kwarta nga inutang nakadata. Siguro Ay, una yun ni Beshi. Naimbagkit di ano pinag-beach da. No inted na nga itinobyo na arupat kwarta. Nagriga mga minti agsa Janin. Ang mga nudatapay ti mapadaksan. Wan matkit di tinapatag kat bayadan na ti utang nakadata. No apay mo't adi mo imbagbaga na ibus gaya mo ti maintenance mo, tatang. Ay, nakababayin nga minan ken ka anak kao. Taagas kon samot ti papapanan ti sweldaw. Sige, itadyo ti reseta, tatang. Tamapanak gumatang iti agas yung. Ada ka di pa'y kwartam? Awanan, ngam adda binulod ni Tim Kanyak. Iso pa'y laang timapan ko singiran. Pasensya kan anak ko Okay lang, tatang. Anya kayo kit din ayan. Ala, tano agimbagak, tulungan kan tao ngagtrabaho. Adda ka din ni Tim, Auntie Elsa. Nagjutay, balasang kaw. Apay ka day. Umay ko kumasingiran ti bayan ti utang nanti. Ay nawaw. Nukasta, imutang ni Tim kan ka. Un ante, 15,000. 15,000 kanya. 15 mat kini Janin. ATM kan laptop ti collateral na ante. ATM kan laptop ko na Un ante. Ay sus, kat no kawid-withdraw na laang ti sweldo na idinapalabas alawas. Kasano withdraw na day jay no awan ti ATM na. Ay nawaw, amangan no impablock na ti ATM nga dakada kami ante. No may papan mo ti laptop, nabayagan nadadaol ti laptop na. No kasta, uray ti laptop nga in collateral na, nadadaol matlaan. Ay, loko day jay atim Naimbag mo tay may kayo na. Saludsudok kumano binayadan ni Tim ti utang nakadata. Ngamin, kasapulak mo ti kwarta. Day tangarod ti parikot ko, friend. Apay? Napanak iti ayan datim itay. Mapan ko kumasingiran ti bayad ti utang na. Takasapulan mi mati kwarta. Idi kwan, nadakamat ni Auntie Elsa ang nakawithdraw kanu ni Tim idi napalabas alawas. Kun nabayagan nadadaol ti laptop na. Anya? No kasta in-pablock na ti ATM nga in collateral na? Oray ti laptop na nadadaal gaya? Day tamot ti ko na ni Auntie Elsa, friend. Ay nawaw. Jakmatan in double check Tagayim talaka nga rod. Iso nagtalakak matkan ko na. Ay na, naglukon day tabakla? Anya ter aramiden nyo, nito'y pagtrabaho ak Janin. Yona? Ay na, umay da kasingiran Tim. Ti ko lang siguro, di minaamuan nga in-pablock mo ti ATM nga in collateral mo iti utang mo anya. Oray to'y laptop, saan mat gayam nga ag-on. Saan matadadahal na ita, idiintad ko? Amangan inusaryo, iso anadadael. Na, di ka man aramid si Katim. FYI, in pa-repair ko dahil laptop, sakbay nga intad ko, Anya? Kat no dinadael yun, di ikukwa yun. I-quits tailangan iti utang ko kada kayo, okay? Ay, sana mabalinti ka sa Tim. Ay, agsubli akong di taunag.
ado pa iti trabaho nas ken nga aramiden. Naglukon day tatim. Siyak pa'y lang ti pagbalinan ng ulbod. Wan nga rod baro amodos na siguro mananday tayo na. Ay, saan ang mabalin ti kasta Janin? Anyang nga rod ti aramidan ta. Mapanta iti ayanda inton malam. Tagsasarita tayo iti nalapat. Adda trabaho kyo na. Night shift ti duty ita. Sige, siyak lang aruden ti mapan. Saan ang mabalin ti kasta nga aramiden day tatim? Siyak pa'y lang mati pagbalinan na adakas. Anya ngay nga rod, naglaing mat nga agrason de a tao. Ay, talaga nagrigat agtalag ita apanawan. Agpakpaka si akan katim. Kasapulan mi ti kwarta. Ay na wow! Apa singiran dak? Dinadal mo ti laptop ko saan ka di? Jak pulos kinut ko ti day talaptap. Kitakman! Oh, adita. Check all you want. Agraman to'y ATM mo. Alaamon. Ay na, di mo tan ag-on. Una, tadadaal ka nung matdayta ko na ni Auntie Elsa. Ay na wow! Ay, inpa-repair ko dayta Saan lang nga mo ni nanang? Di ka man agulbot si Katim. Nagtalag kami kan ka. Sa ita, kastoy tiaramidam. Oh, anya daytoy. Baro amodos mo? Ay najak amo dayta amodos. Para kanyak lang ket bayadan pa iti laptop ko dinadael mo. Sakbay abayadak ti utang ko. Siyak pa'y tagbayad kan ka. Amom no mano dayta? 50,000 yun na. 50K. Ay, di ka makibiyang nanang Parikot mi dayto nga gayem. Unay kantem. Apay nga agul-ulbod ka iti gayim mo. Ay, agtal na kay man nanang. Anya, di mo ibaga abaro abudos mo mananday ta. Ay, talaga akasta. Ay natim, di ka agar-aramaid. Ay, nabasol ko ayan nagtalagda kanyang iti kasta unay. Wala, tagayim da kalaka nga raud. Makonsensya ka kumamag. Sardengam kumanda kita amudos mo aday ta. Inton kwan, daytan to ti pakaibaludham. Kumusta ngay? Nasingir mo ni Tem, anak kaw. Saan nga rod tatang? Ay nawaw. Sa pa inyawid mo pala day talaptap na. Kunak lo insubli mo. Kumaa, ngamjak mat impagarup akas di ti aramidan na. Ipapilit na asyak ka no tinakadadaol iti laptop na. Anya? Uray no jak mat kinut ko di. Anya nga iti ko na ni Janine. Tadwa kay mat anak kautangan ni Tem. Jak pa'y amo tatang. Ngam no saan amaala iti nasaya at asaritaan. Ireklamo min ni Tim. Wala. Saan na nasaya ate kasta? Mismo agayam yu ti mang budol kada kayaw. Day tangarod ka tatang. Pulos ajak impagarup anitim nga imbilang mi kini Janin kaspud no agayem mi. Ti mga ramid iti kastoy kada kami. Ay, anya nga ti aramidan ta itan yun Anya nga tano dumawat talangan iti tulong iti barangay hall. Narigat met ngamin no agposta iti Facebook. Amangan no datapay ti madaksan. Dayta nga rod kat. Ay, una yan dayta abishim, friend. Adumat gayam ti mudos na. Wan nga rod, tidakas na. Uray data agayim na, budulan na pay. Talaga aman manulangan ti gagayam ang mapagtalkan ita apanawan. Ngamin uray gayam mo nung maipapan iti kwarta ti saritaan, lukwan na ka. Kas kumaita. Makamumatan anitim. Impadas tamat ti makisarita kan kwa na. Ngam anyangay nga rod ti maaramidan ta. No agpatangken mo. Damag kaw ang nagreklamo kayo ije barangay Haulyo na. Wan ante, pasensya kayo agpatangken to mga minitim. Okay laang yun na. Maawatan kayo balasang kaw. Di kay madanagan at daak dito'y amang suporta kada kayo. Pudno ante? Ang mga nuguraan na kayo ti anak yaw. Diyak kanunungan ti kasta nga aramid ti anak kaw.
Nuguraan nak iti kastoy nga aramidag. Okay lang. Tinapatag katagnakam. Narigat mo't no agbalinak akong sintidor. Anyan tulaangan ti pagbanagan ni Tem. Ay nawaw, agyaman lang unay, anti. Awan ti rumbang apagyamanam balasang kaw. Awan nga min ti kwartak. Tasyak kumatimang bayad iti utang ti anak kaw. Dahito langan ti amok apamuspusan, tapno makatulong ak kada kayaw. Mapantangaruda ni je barangay hall. Tauray siya, kaya't kumat ang makasarita ni Kapitan. Anya tinaramid mo iti barangay hall, Mader. Inreklamo na ka dagiti gagayim mo. Kat, tinulungan nyo ita? Manupay laang titawan mo. Ngam adon ti amum amudos. Di ka kadimadanagan, no day tanto ti pakaisagma ka manakaw. Ay na. Ay, jak expectar na da kayo pa mismo nga inak ti mga ipabalod kanyak. Ay na, wow. Pagsayatam ti kastoy ngar aramida kanakaw. Jak kayat alumaklakay ka akastamlatan. Kasano ka laangan no awanak. Anyan tulaangan ti pagbanagam. Nang runa pa'y ita, alinukom dagiti gagayem mo amang isaksakit kan ka. Ay, nanang. No siyak ti sika, bayadam dagiti rumbang abayadam. Di ka kumaagpaadipon iti kwarta anak ko. Di mo ipalubos ang madadaal ti panagtalak ti padam atao kan ka.
Tinansyo, Tata Toryo. Agyaman naklaw na minda. Awan anyaman na, Tata. Mabalin ka di nga lahat ti resibo ti binaybayada minda. Ni, apay ko ma, Tata. Tapno amok, numano ti utang ko kan ka. Tulong kunday ta kada kayo, Tata. Sana mabalin minda. Narigatag sa politi kwarta ita panawan. Amo ngayon karigatam ti kwarta, ngayon gatang mo iti agas ko. Saanan ko nakmat, Tata. Pakaragsakak ti makatulong kada kayo. Payam, tainton pumigsaak. Pumawiak to kada kayo nga kasawa. Husto ka di tinadamag ka, gurya nga nakaw. Anya tinadamag yun, anang. Tinulungan ka numot ni kasinsin mo aminda ni Torya. Aywan, husto tinadamag yun, anang. Niminda kasinsin ko, tinagbayad iti hospital bill kan agas ni Tata Toryo. Ay nawaw. Anya nga ta, no padasam man ti umutang iti kasinsin mo, anak ka. At damag kayam kwarta ni Minda. Dagijay pa nga agasawa ti ko na yun, anang. Saan ang maibusan dagijay iti kwarta? Ay katmapan ka nga ruden na iti ayanda. Padasam man ti umutang. Iti kasta. At damot maigatang tayo iti mailuto inton Christmas. Kasta talaga ti plano ok, nanang. Urayek lang ang makaawid ti kasinsin ko. Adda ni kasinsin mo aguryang iti salas, minda bakit? Anya kano ti ibaga nalakay? Di namot ibaga kanyak. Sika kano ti kayat nakasarita. Ay nawaw. Ala, ingka iti ayan na takasarita. Amangan mo't no umay manan umutang. Siguro ah. Saan da pa'y anabayadan ti utang da kanyak? Ita umay da manan umutang. Anya ti masapol mo kasinsin guryang. Kasinsin, umayak ko maumutang. Anya? Pautangan na ko mamanan. Sana bali tadakkel mo ti sweldo yung agasawa. Ammom kasinsin, dakkel at talaga ti sweldo may, adumot at ipaggastusan may. Mangmangan kami mat, kan adda dagiti trabahador may asusweldoan may. Nagadukit nga ibagbagamon kasinsin minda. Di mo kit di diritso, adi nakayat apautangan. Pasensyakan kasinsin. Ni Tata Toryo asaan nyo akabkabagyan. Tinulungan nyo, idi na ospital. Siyak akasinsin mo, di nakpaymit mapautangan. Amangan mo't no pagpariban nyo man ti utangan nyo kanyak. Anya pagpariban mo't asasawam kasinsin. Bak nang kayo at talaga, ngam di kayo mo't mautangan. Ay nawaw. Talaga ka di adi nakpautangan kasinsin minda. Tapno amok mata, nadda mauray ko no awan, tano awan, agawid ako. Pasensyakan kasinsin guryang. Talaga asa anak nga agpapautang. Ngam no kayat mo, mabalin mo't atangdanan ka. Agdalos ka iti paraangan may. Saan na bali? Nayunak titod ko atangdan mo. Ay nawaw, siyak pa'y laang mati parigatam nga agdalos iti paraangan niyo kasinsin. Sapi nakapudpudot. Ay na, kasta talaga ti biyag kasinsin. Ha, no kastamat laang, uray saan na kun apautangan. Paidam ka man. Ne, di ka agungot kasinsin. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, nasken nga agtrabaho ka. Kasano nga igor yang anak ka. Adda ka din na utang ma. Awan nanang. Ay nawaw. Apay nga awan. Di mat nga minagpautang ni kasinsin ko nanang. Anya. Bak nang anarigat ang mautangan. No sa bali at tao, mangted da. Ngam no da tayo akabagyan da. Awan, makangag kapay itinagsasakit abalikas. Ay, bimak ng laeng. Kastamot tente ugal yun na. Una yun, day ta kasinsin mo. Nalipatan ng samot ngayon karkararagak mo't iday. Inay nayon ko ida iti kararag kaw. Itatarimang ayon ti biyagda. Nalipatan dan da tao. Makita yu day tananang inkarkararagan yu pa'y gayam ida. No amok lang akasta. Diyak kuman ida inay nayon iti kararag kaw.
Nay, adda kayo matatatoryo. Anya ti aramidan nyo dito'y balay? Imayak, taubay ko'y trabahuan tin tulong mo kanyak. Idi na ospitalak, Minda. Anya? Saan ka di ngayon bagak kada kayo nga uray sa anan, tata? Diya kaya timadan iti utang na pag-anakam kada kayo nga gasawa. Ang sigurado kayo kadi akabaalan nyo ti agtrabaho, tata? Wen, kabalaklat ta. Anya gayam ti paramid yo. Agdalus kayo laang matkit di ta paraangan. Anya pa'y Minda. Day talaeng, tapno saan kay unay ang mabannog, tata? Ang kurang day ta bayad ti utang ko. Umanayan day tata. Adamat ni Tata Toryo nga agdaldalos iti paraangan tayo, bakit? Kunak man no inlibrem ken kuana ti pinagbayad na iti ospital. Wen, inbagak mat ken kwa na atulong tan. Kayat na kano abayadan lakay. Anya? Kayat na nga itrabahuan, tapno awanan ti utang na naimbag anakam kadata. Kasta ti kunana lakay. Naimbag pa ni Tata Toryo. Ay wen adayumet kadagiti kabagyak lakay. Naimbag pa'y dagiti daddo mga umututang kadata. Saan ta akabagyan ngam amuda ti agbayad. Puno launay bakit? Tirigat na ngamin no dagita kabagyan tayo. Isuda pa'y ti makaungit no singiram ida. Tata Toryo, agmerienda kay pa'y Nasa pa pa'y matlando. Itay pa'y ngaming nagtrabaho kayo, tata. Saan pa'y mata mabisin? Ituloy yung ter aramidan nyo. Kalpasan ti pa nagmerienda yaw, tata. Saan lando? Umuna kailangan ngagmerienda. Agmerienda to, numabisinak. Umay kay kit din, tata. Ay, no di kayo umay. Iguyod kayo. Tapno makamerienda kayo. Sige. Agmerienda nga rudan lando. Tata Toryo. Anya ti kayat yaw. Itimplaan ka iti kape, uno Diyos. Uray niya ditan lando. Saan anapili? Ni Tata Toryo mat. Ibagayo laang numabain kayo kada kami, tamapan kami pa iti uneg. Tapno makapagmerienda kayo pa tata. Saanan. Agikiddan tayo ngagmerienda. Tay ko na dangarod. Damor. Tamirier. Ay, uwan kayam, tata. Amangan nun na ibusan ti agas aginatang yaw. Adapay mat. Di kay madanagan. Tadayin pa iti anak ko. Isupay lang ti ingkatan ko. No kasapulak tumanan ti kwarta. Umayak tumanan makitang dan kada kayo. Lugan mo, dakasinsin mo amin dati lima, basgor yang anak ka. Asino nga'y dyan nakalugan? Asino kumapay ngay? Ni Tata Toryo, nanang. Itulod da siguro di tabalay da Ay nawaw, naimbag pa'y day taturyaw. Uray saan da kabagyan. Isakit da iti kastaunay. Datayo akabagyan da. Awa na pulaws. No sa bali a tao, pautangan da. Ngam no da tayo akabagyan da. Ay na, saan da tayo apautangan? Ay, plastik at talaga dagita at tao. Nalaing da nga agpamarang. Tapno nasaya at da iti imatang dagiti kalugaran tayo, nanang. Addan to aldaw dagitang agasawa. Una, saan laeng nga ita ti aldaw, nanang? Dumteng tumit ti aldaw, akasapulan da tayo. May kamat diti balay ko riyang. Anya ti masapul mo. Umay ko lang kumasaludsudan. Numano ti inted ti kasinsin ko akwarta kada kayo, Tata Toryo. Nadamang ko kat adda inted da idi na ospital kayo. Naimbag kayo pa'y tata. Matulungan da kayo da kasinsin minda. No siya, uray ibagak nga utang. Awan lata. Kamaliti pang panunutam ko riyang. Saan alibre ti kwarta nga inten ni kasinsin mo. Kinapudno na. Napanak nagtrabaho iti ayanda. Tapno mabayadak ti utang ko. Anya? Tay tatipudno ko riyang. Narigat mat ngamin. No ibaga tayo alibre. Nalaing lang amin nga agpamarang day ta kasinsin ko, tata. No da kayo, asaan mi akabagyan, matulungan da kayo. Ngam no da kami mismo akabagyan da. Ay nawaw, pulos nga awan, uray piso.
pa'y nakastati lang ang anagawid lang daw. Jak magustuhan tinangag ko nga istorya ni Guryang akasinsin mo bakit? Anya manan ti inararamid day taguryang. Anya pa'y ko ma. Dakes manan nga istorya ah. Ay nawaw. Ay, napan na kano in marmarites abak nang ta. Ngam di tamot mautangan. Saan laday ta ah? Naibaga na pa'y ano sa bali a tao agpautang ta kano. Angam no isuda a kakabagyan, awan apulos kano ti may pautang ta. Anya? Ay, Asino kumangay mo't ti maayatan nga agpautang kadakwada? Iti kasjeng ag ugal yun da. Ay, katno adda pa'y utang da adi da binaydan. Uray kabagyan da, agbayad da mo't kumalatta ah. Uwan nga ron. Uray kabagyan ko maida ta nakautang damit. Agbayad da kumalata ah. Tani, agkasapulan tayo mo't.
ko iti dalan. Si kamot gaya, Mari Gina. Anya ngay manan ta nakasako nga awit mo, Mare. Nateng, Marimona. Mapan ko man isursor ija ili. Anya? Manulaang mat ngay titubom kadagiti nateng nga ilaklakaw. Ay na, basit laang tinapatag, adda. Ay, Mare, adda nakisalyak a grupo. Ha, Amin dagiti members iti daydi a grupo. Ket milyonaryo da kanong. Adda ti sarili da alugan ken balay da. anya nga day ta agrupo, Mare. Anya kumapay ngay, grupo dagiti soon to be millionaire. Amangan mo't no day ta di ibagbagada ang networking, Mare. Naalalam, Mare. Umayak to ijay balayo madamdama. Ta ipalawag ko ken kano kasano. Iti kasta, makarugi ka matang. Oh, naawatam ka di matlaang, Mari Gina. Wen, Mare. Kat, adda ka di maibayad mo. Ay, kuha, Mare. Dakkel samot unay ta 10,000 asing singiram. Pangalaak kumangay. Apay, di mo kaya tagbalin a milyonaryo? O, kita dagiti aladawan. Ladawan dagiti kakadwak a members. Nagmamayat tilugan da, saan ka di? Wen Ay nawaw, no kayat mo ti bumaknang. Ado ti pamuspusan, Mari Gina. Mabalin mo ti umutang iti lending. Uno saan, mangisalda ka pa'y laeng iti sanikwayo. Sa nabali, taagbalin to a milyones no kwa. pasensya kan, Mare. Panunutak pa'y anaimbag. Ay nawaw, no di mo kayat ti bumaknang. O di saan laeng. Sayang ti banog ko ngay may. Pimano ni Kumari Magina, bakit? Kaya di na pa inibos ti kapina. Diyak lang imanugot ang makisali iti ibagbaga na agrupo dagiti milyonaryo. Sa balikit din ti tono ti busis na lakay. Ay, nawaw. No kasta? Podno ang networking ti ibagbaga na nakisalyan na agrupaw? Wen ka no? At dati 10,000 ang mabayadan. Ay, nawaw. Nagdakil mo tayo. Wen nga rod. Saan mat adakas ti mainayon iti kakasta? Ang anya nga iti amok dita? Ang mga numalugi aklaeng. Ang mga numasayang laang ti kwarta. Ay, podno unay dati ibagbang bakit? Saan nga amin kat swirtay no maipapan iti networking. Kas kumakinipiling at taga-kabangibang a barangay. Manutawin na nagtrabaho iti makunaan networking. Ang maging geta di pa'y bimak nang. Ti kuna na narigat kanumot lang ti agtrabaho iti networking. Wen no kastamat laeng. Ano saklatan ti mga isursor iti nateng. Ay, nasaysaya at pa'y bakit? Ay, piman mat Mari Gina. Ay, si kamat gaya, Mare. Kasla nabambanog ka, Mare. Agkalkaling etan kan. Kan kasla nagdagsen pa'y day tabinagkat mo alakom. Gagangay na, Mare. Mapan ko i-deliver tinateng nga order dagiti sukik di takabangibang nga ili. Ay, no kumangamin si Mali kamat iti bagbagak a grupo dagiti milyonaryong. O, di soon to be millionaire kamat kuman akas kanyak. Kitaan na ka sa anak unay amabambanog. Awan mo't nga rod maibayad a kwarta, Mare. Ammo, Mare, no kasta ti kapanunutam, di kanto pulos ag progreso. Anya? Ay, uminom ka pa iti juice mo na. Agyaman bakla. Anya nga minan, di ko na may lakad mo dito sentro. Napanakla ang ijay office bakla. Ha? Adda nga mintiin natin darak a program. Office? One, office me. Ay, no kasta, mga opisina kagaya man, friend. Una. Sa dino nga ay? Di talaeng. Nakisali ak ngamin iti grupo dagiti soon to be millionaires. Anya man ang dahita soon to be a millionaires, ngay bagbagamot. Secret. Basta, may salaang ti siguradwak, friend. Iti saan nga agbayag, agbalinak tumot a milyonaryo. Adda ako, nanang. Kamusta nga iti lakad mo? Muna, anak ka. Nasayaat mo't, nanang.
Sigurado ka kaday, amayat day ta nakisalyam a grupaw. Una, soon to be millionaires group ko naman. Ay nawaw, awan easy money anak ko. Ay nananang patyandak ka di, iti saan ngagbayag, bumaknangak tumut, kas iti ibagbagat iti team leader mi. Ay ungayam, mabalin ka di abumuludak iti kwartam nanang. Na, ibagbagam nga da trabaho. Ita, umutang ka kanya. Una, ta-i-upgrade ko ti account ko nanang. Anya, di mo pa'y binayadan ti binulod mo kanya. Kita, bumulod ka manang. Bayadak to no bumaknangak nanang. Uray triplen to no iso. Di kay madanagan, tadandanin nanang. Si kamot ti lumabas iti paraangan mi, pare Sandar. Siguro, naggapu ka manin iti bangkagyo, anya. Ay, panagmumulang aminan, Maray. Sapay narabyan ka. Ay, naskin nga trabaho tayo. Tani, saan mo't alibre ti bagas? No kumangamin nakisali ni Mary Gina iti grupo mi, di timpayaman kumamat. Ah? Kita anak, uray sa anak ngagtrabaho. Okay laang, tadamot urayak. Ay, saan nga min alin yan ni bakit ko dayta networking, Mari muna. Samay sa awan pagbayad mi. Iso, pasensya ka na. Okay, nasyak ti bumaknang. Sigurado ngagbabawi kayon tao. Apay nga itakalaang Sandar. Nakistorya pa nga min kani Mari muna. Ay nawaw. Anya ngay manantin bagbaganakin ka. Agpalpalastog man na. Ti kinuna na pa ay. Nung bumaknang ka na, sigurado nga agbabawi tayo. Anya? Saan pa'y abin maknang no makapagsaw kasla sigurado na bumaknang? Eh, dahi tangarod ba kahit panagkunak kahit imo naman ti panagpalastog na dahi dya tao. Ay, kastamot lang ti indandanon na kadagiti daduma pa'y akaaruba tayo. Saan man anasaya at ti kasta? Kasano no saan gayam abumaknang? Ay, bagbagam tuman. Ibagam adi naunay tagpalastog. Tanay, nasapa pa'y. Awan pa'y ti resulta. Anya din ang nagkawa pagsasarita nyo iti asawa mitay, anak kaw. Hay na, ni Mari mo na atatang, agpalpalastog manan. Ha? Anya ngay man ti palpalastog na. Tinetworking asim malyan na tatang. Bumaknang tukanaw, no kwa. Anya? Ha? Jakman amo iti kumarik tatang. Talagang awan ti manaknakam na. Kastamat laang ti inaramid na ide. Kunana nga agnegosyo kan agabroad. Aging gaita, saan pa'y mata napaspasamak? Nagpatinggalaang manon iti panagpalastog. Nasaysayat la tamay, jay slowly but surely. Tidakas pa'y tatang, saan laang agpalpalastog. Uyawan na kapay. Awan, tinasayat nga itdentikas ta nga aramid, anak kaw. May sa tawanan tinapalabas. Hanggang maging gaita. Jakmut madlaw abimak nang ni Mari muna. Bakit? Wan nga rod. Jakman amo no apay. Ang ambayam. Pakumusta akto no masalaw ko. Uwan man. Salud-sudam man o bimak ng melang. Ang mga nagpatinggaman la iti palastugan. Shh, tangiwat mo Sandar. Ang mga numaira na alumabas iti paraangan tayo kat mangag na ka. Ah. Ririn tumanan no kwa. Sana bali at tapod no may. Oh. Wan ngam amomot ng ti ugali na dayjay ako marik. Saan lang analaing agpalastog dayjay.
prosperity bowl karmay na nakaw. Ay nawaw, wen ananang pampaswerte dayta. Siya pa'y adaw tiing kargam akwarta nakaw. Kastamot at talaga ti prosperity ball ama ko nanang. Kasano nga ay no pag-interesan ti sa bali at tao, kat umay datakawan. Ay nawaw, saan ama pasamak dayta nanang? Ngamin, adda akmet amang bantay. Sige, aglisi kayo man kit di. Tapicture man ti prosperity ball tayo. Una, tapno addamet ti ipost ko iti Facebook nanang. Anya, masapol pa'y aya nga imay dame. Wen ananang, tapno makita dagiti FB friends ko, ti prosperity ball tayo. Sayang met ti bannog ko, anang aramid no kwa. Nakita timpos mo idi Kalman, manang Carmen. Lawlawagam ano anya a post ko. Taado met ti impose ko iti Facebook account ko iti Kalman, bakla. Tayo nga'y prosperity ball yun. Nakita kat, ay no, ado ti sagsasangaribon na. Ay nawaw, kas na talaga bakla. Da kayo nga'y, adda ka di met prosperity ball yo. Awang kwartami. Saan mo't amabalin a papel ti maikarga? Ay katrugyam nga minun ati agurnong, trabaho ka at trabaho, ngam awan met ti pakakitaan. Adamot gayam kwarta ni Mari Carmen. Kasano anamu am nga adda kwarta na, Gloria bakit? Nakitak ti post na iti Facebook idi Kalman lakay. Anyat inpos na ya. Prosperity bowl da ah. Ado ti sagsasangaribo si ka. Ay nawaw. Ti kunana kanyak idinapanak nagsingir ka awang kwarta na. Tada na patag anang usaran na. Day tangarod ket. Awan ko na nga madumat tinakitak asag sa sangaribo. Ay, agul-ulbod day di ako marima. Mapanak to man ijayan dahin ton malam. Wait, pada sa masingirin. Ipakaawat mo kan kuana, akasapulan tayo mati kwarta. Hello, sa dino ti papa na, manang Gloria? Mapanak itayan ni kasinsin mo, ni Carmen. Anyang iti masapol mo iti kasinsin ko, Mapangkusingiran iti utang na kanyak. Naglukon da dya kasinsin mo. Kuna nang awan kwarta na. Ngam addamat inpus na a prosperity bowl anapunno iti kwarta. No kasta, saan pa nakabayad ni manang Carmen iti utang na, manang Gloria? Saan ata agpatangkan met? Tunggal singirak, ibaga nang awan kwarta na. Ay, mabaruan man ti kalendaryo ngum di pa'y nakabayad ti utang na ka. Ay, ingkayon iti ayan damanang. Adu kat tinakitak a kwarta na iti prosperity ball na iti balayda. Anya ti masapul mo, Mari Gloria? Inmayak ta umay kusingiran ti bayad ti utang mo, Mari Carmen. Anya, kat no imbagak mat iti asawam nga awan pa'y ti kwartak, Mare. Awan pa'y ti maitid ko. Anya? No adda kwartak, di nagbayad ako man. Saan asyak ti kasta-kastaan, Mari Carmen? Nakitak ti inpus mo a prosperity bowl. Nagadumat gayam ti kwartam. Ay nawaw, di mo ibaga nga uray ti prosperity ball ko. Kat paginteresa, Mari Gloria. Ay na, Mari Carmen, masukatan man ti kalendaryo ngam di mo pa'y mo't binayadan ti utang mo. Makauray ka kadimahit, Mari Gloria. Agbayad akto kunak lang arudan. Kat kaano ngay nga rod? Ay na, Carmen, uray manupay a prosperity bowl ti i-display no di mo matamo ti agbayad ito utang mo, di kanto umasenso, Mare. Ay nawaw, di kay mat makaaw-awat nanang. Saan ka di nga imbagak kada kayaw, anapatagday ti a prosperity bowl, tapno agswerte tayo mat. Amaw manakaw. Hustaw, tinaibaga ti kumarim itay. Uray mano a prosperity bowl ti i-display dita. No di mo amo ti agbayad iti utang mau. Talaga di ka umasinsaw. Adamot dagiti umasinsaw. Ngam apagbiit laang. Mangrugi kayo man ako na nanang.
Sana dakas ti umutang anak ko. Ngam, amom kumamot at agbayad. Katwan mat nanang, makauray dalaang tawan pa'y ngarod kwartak ita. Maan ano nga main no ibayad mula ang kadakwada ti kwarta nga inkargam iti prosperity bawlanak ko. Ay, sana mabalin nanang. Ay, agpatangken ka man ako na akong karmay anak ko. Ay na, talaga mabuisitak iti day tamari Carmen Rodrigo. Apayan niya't imbaga naman ay. Awan kano ti kwartana, kundi tay kano pag-interesan ti prosperity bowl na. Ay nawaw. Talagang agpatangken day siya kumarim ah. Di namat ammo ti makarik na. Huh, no apay nga mina pinautangan pa'y laang. Wen ata agro nga abmet, idi maimutang. Kasapulan na kano ti kwarta. Itatada tayo mati kasapulan. Agpatangkan kit din, ay nawaw. Oray mano a prosperity bol ti disiplina no di namot amo ti agbayad iti utang na. Aw, awan dat ammo kaun. Kastamot lang tinaybagakyan kwa na lakay. Awan lat tamot. Oy, bakla. Itay pa'y aming-ming-mingam ti prosperity ball me. Di mo ibaga pag interesan matan. Ay nawaw, grabe kamat nga agsasaong. Sapay sagsa sa nga ributing kargak. Anyat pa kung kunam kanya kaya, agtatakaw. Anya ngay tamok. Nang runa pa'y katawa ti prosperity ball yo. Ha? Di mo padpadasan at akawan day ta, Jake. At the CCTV me. Ay nawaw, sana kang agtatakawan niya. Sa may sa, uray awan ti prosperity ball mi iji balay. Agbaro atawan kami met nga awan utang mi. Uray marigrigat kami, tinapateg, awan dakil nga utang mi. Anya? Siyak ka diti paspasagidam bakla. Adakan ka ano napasagidan ka manang Carmen? Pumanaw ka man dito si ka, Jake. Payakas dyan ti kasinsin ko, Auntie Dolores. Nagsakit ti panagsasauna. Agasem man, takas dyan kiti ti imbaga na itay. Ming-ming-mingak lang mati prosperity bolyo. Saan ko matatakawan? Ay, nawaw. Kasta talaga ti kasinsin mo, Jake. Idi siyak tinagsao, ket napasagidan. Ay na, agungot ki din. Kasano, kat di namot kayat ti makorektar. Ipilit na ahusto, tar aramidan na. Ay, kasta ti madlaw ko iti kasinsin ko, Auntie. Ay, wanggayam. Imay ka din nagsinger ni Manang Gloria dito ay. Nasalaw ko ngamin iti dalan, idi na minsan nga aldaw. Wan, imay, ngamawan mo't inted ni manang mo akarmay. Ha? Apay ngay? Ay, katanya ngay, agpatangkan man na. Nalpasan ti baro atawan. Ay nga ngay ti planom karmay na nakaw. Umakarak iti pagtrabahwak nga nang. Nay, apay ngay. Kasanumat ngamin, makapasuron dagiti katrabahwak anak kautangak. Inaldaw dalaangan ngagsingsingir. Ay nawaw, bayadam ngamin tapno saan nga isupay pampanunutam. Pangalaak nga rod iti pagbayad ko ngay nanang. Ay nawaw, utang mo dayta anak ko. Rumbang laeng ngagbayad ka. Ay na, makitan to nanang. Kurang matisweldok ngay bayad ko. Ano sanda pa'y laeng ati aguray. Anya! Ay, una yan abiyag. Ay, apayang karmay na nakaw. Ay, sa anak anaalay ti trabaho ngay naplayak nanang. Anya, adamat prosperity ball tayo idi New Year. Ngamapay ngay, di mat agswerte da tao. Ay, nawaw. Daytan, ti bagbagan ni kumarim akarmain anak ko. Uuray mano a prosperity ball ti display. No di mo amo ti agbayad iti utang mau. Di kag progreso. Aywan ngagpaiso. Mabiit man lang, takasaritak day ta Gloria. Naa, kita di ka manan makiapa iti kumarim.
At dala kayat ko sa ludsuden kan kwa na, nanang. Si kalangaruden ti saan ang nakabayad iti utang mo. Si kapay ti kasta.
Gumatang, Vilma. Anya tigatangam, nana ba siya? Adda ka dilugaw, balasang kaw. At dapay mat, nana. Agorderak man nga rod iti lugaw ken adobo a baboy. Anya pay, nana. Day tapay laeng. Naimbag lang adda si daan ni Jillian inton makaaway. No kasta, i-take out mo nga rod, nana. Wen, take out latan. Day, adto'y tibayad ko. Ay bilangem man basang ang mga no nagkamaliak. Sige, nana. Agtugaw kayo pay laang, ta isupot ko ti order yo. Napgad ti adobo, bakit? Ay na, bay amon lando. Mutoy kit din ta isupot kun ti in-order ni nana ba siya. Kasano nga no di na magustuhan? Shh! Tangiwat mo lakay. Mga no ada makangag. No di da kayat tiraman tila ko ta, di makaamuda matan. Tinapatag, ada mapaglakwan ta itang aldaw. Huwag mo't kit niya. Anya pa ti order ni Nana ba siya? Tatulungan ka na mangisupot tapno mabibiit. Mangisagana ka nga rudan iti lugaw. Anya pa Day talaang, agawaam tagur uray ni nana ba siya. Mangantan, Joseph Apaw. Jak kayat ti mangan lola. Ay nawaw. Apay ngay. Awan mo ti raman ti lugaw a ginatang yo. Timot adobo, nagapgad. Anya. Agsidaak laangon iti kape. Napgad mo't ngay bagbagam apo. Ramanan nyo ang amin. Ag nga kay tayo, subwang kayo. Ay nawaw. Talagaan apgad apaw. Ay, kasla na bang lags. Amang ano yung papudot dalaang. Ay, sapay nagngin at ibinayadak. Kunak ano mayat ti serbisyo dagita nga agasawa. Adayo na imimas tila ako ni Auntie Isabel. Ay nawaw. Anya klase ti adobo ken lugaw ti ginatang yo, Joseph, anak ko. Hindi mo't lula tigim matang nanang. Madimot ti raman na. Kinatang na kano iti ayandan ti Bilma. Anya, imposible mat akas to'y timakan nga ilaklako da Mari Vilma. Ay nananang, talagang iso tinangalaan ni Lula iti dayta. Kasla na banglas. Imbagak ka ni Lula nga isublina. Tapno saan asayang ti kwarta nga imbayad na. Nga mabain ka no. Ay saan anak ko? Nupod no akas to'y tilako da Mari Vilma. Rumbang laang asukatanda. Sapay nakangin naman. Umayak man, Mari Vilma. Anya ti masapol mo, Mari Jillian. Umay ko la isubli to'y makan a ginatang ninanang kada kayo. Ay nawaw, apay nga isublame? Naapgad mo ti adobo yung Mari. Ken kasla na bang lespay. Uray ti lugaw, awan matraman na. Anya? So katam kumaday ti Mari. Tapno saan asayang ti imbayad mi kada kayo. Ay na Mari Jillian, sana mabalinti kasta. Awan malugi kami mat. Ni, anya nga ruti kayat mo ngay Mari. Kanin mi day to'y low quality ala ko yung. Kasanungay no agsakit kami. Ay pangasim tadi kagiskandalo dito, Mari Jillian. Kita ang nga ado ti customer may. Ay na, makapahay blood day ta ang Mari Vilma. Ay nawaw, relax ka kadilaang, Jillian anak ko. Sapay nagngina ti binayadan yung nanang. Overpriced lang arudan, low quality pay. Jakmat ngamin amaw, akas tagayam tila ko da anak ko. Gapot na saan yung nga amo? Ginundawayan da kayo matan? Ay nawaw. Sana balay. Saanan ang maulay, Jillian anak ko. Inton maminsan, ano saklaangan ti mapan gumatang iti ayan ni Isabel. Nasaysaya at pay nanang, uray adayo kat mayat ti serbisyo da. No kastagayam ti aramid da Vilma ken landaw. Amangan no awan taon ti customer da. Awan ti amok di tananang. Iti saan ngagbayag, awan ton ti gumatang kadakwada. Kunam ita kasaan pay nga amo ti tattao ti kalukwanda. Anya ti maimbaga ni Mari Jillian?
Ipaspasukat na kit din ti ginatang damakan. Ay nawaw. Ay, naglalaingan da ngay. Kuna na siguro mamaysaan data day Jillian. Naimbaglangan, tanalaing to yung misis ka. Wana, tano i-refund ko ti kwartada, negosyo tamat ti malugay lakay. Ay, ituloy tanto ti agsarita madamdama. Mangrikap taki din tanay. Rabiing, kan may sa, awanan ti umay gumatang. Mapan kanto nga rod iti terse na madamdama. Mapan ka gumatang iti sidaan tayo. Anya nga, iti katangag. Bangos latan no adda. Gimatang kayo pa ilang iti bangos. Apay awan na ba ti ala ko yo ama si Dayjay karinderya? Ay natatang no addaman, saan apara kada kayo dayjay? Ay na wow. Sayang ano madadaang lanakaw. Saan? Mailakon tumanan inton bigat tatang. Anya? Apekas na direksyon nyo. Ay, amangan mo nung mabanglaos. Relax ka dila ang tatang. Ay, Agbuya kayo pa kit DTTV. Ayaban kay to, inton nakaluto akon. yak maawatan no apay ah. Ay naawanan ti ado asao tatang. Mapan kayo kit
Saan dito'y kusina, Luisa, anak ka? Wen tapno ada pagyanan ti ref tayo nanang. Ay, nawaw. No kasta, gimatang ka iti Rife, anak ka. Wen tapno adamot usaron tayo dito'y balay. No kasta nga raw. Mabalinan agumatang ti ado a frozen foods. Wen nanang, gumatangak to iti karne. Tilapia kanda dumapay. Tapno saanan nga inaldaw agumatgatang tayo iti tersena. Ay, nagsaya atin no kasta, Luisa, anak ka. Washing machine tumet ti sumarunong ayornungak nanang. Iti kasta, saan kayon amarigatan nga aglaba? Kunakon kat. Sikat ti masalaw ko iti dalan, Mari Luisa. Ado matiimot mo. Wen tanapanak na kitsinda, Maricora. Ay, nawaw. Kaslak karne kan tilapia taginulpim amaray. Wen tadamat eref me. Nukas na. Gimatang kagaya man. Wen, kapilitan tapno saanan nga inaldaw agumatgatang kami iti tersena. Kun tapno saan min aparikot no adda ti mabati amakan. Eref milangan tapno sana madadaal. Mare. Mabalin ka di ang makita ti baro aref mo. Wana mare. Awan parikot iti dayta. Amangan no ma-inspire kamet nga agurnong no makitam ti ref ko, mare. Ay, nawaw. Dakkel mo't gayam ti ref mo, Mari Luisa. Saan mo't mare? Saktulaan. Ay, no. Ay, mare Cora. Di mo na aprosan ata ang mga numagasgasan. Ay, pasensya kan amaray. Ita lang amin ang nakakita ak iti kastoy aref. Ay, no. Ay, sus. Adayo adak-dakkel ti ref mo. Ngam ti ref iti tirsina ni Nana Iseng. Ay, saan aref ti adday ti tersena ni Nana Ising, mare? Freezer da jay. Ay, namaray. Isumot lang Ne, nagadong mo ti ginatang mo a frozen foods, Kura, bakit? Ada hotdog, ham, longganisa, kanda dumapay. Una, tapno makatipid ta, lakay. Ang awam mo't ref ta bakit? Amangan no madadal na kita. Adda baro aref ni Mari Luisa, lakay. Ay nawaw, di mo ibaga nga iparef mo dagita iti kumarem? Apay kumasaan. Dakkel mo ti ref na. Nakitak idikalman. Ay, bakit? Apay di ka mabain ka ni kumarem? Anya ko matipagbainak ngay. Nakababain mat, nutunggal agluto ka iti sidaam, ket mapan ka iti ayanda. Pudno makatipid ka, ay sos, nakababain mo't ano kasjay. Alaman nga rod, gumatang ka man nga rod iti ref. Ay, naawan pa nga rod budget para iti dayta, bakit? Makitam day ta. Nagado nga ibagbagam. At di mo mo't nga rod kabailan ti gumatang. Agtugaw kayon, tamangal daw tayo, nanang. Nay, anya ngay tinlutom apangal dawan ta, Luisa, anak ka. Sinigang ababoy, nanang. Ay, nawaw. Nagimasan. Wana, tapno adamot pamigsayaw. Amukat nga iso ti paborito yo, nanang. Agyaman aklaunay, Luisa, anak ka. Awan rumbang apagyamanam, nanang. Mari Luisa! Maray! Nimot mari Cora ti agpukpukaw itirwar. Anya nga tati umay na ibaga? Mapan mo kitaan, anak ka. Adamot tinakaiko bag nga awit na. Lako na siguro. Maray! Yahaw! Mari Luisa! Mabit lang, mare! Umaya kon! Anya nga'y dagita? Lakaw, Mari Cora? Ay, saan alako dagitoy, Mari Luisa? No saan alakaw, anya nga'y nga rod? Abas tumikin nila kay ko, Mari. Umay ko kumaiparep ka. Ha? Kwa, awan pa'y ngamin ref mi, Maray. Ay nawaw, sapay nagadaw. Sana bali tanagdakkel mo ti ref mo, Maray. Ay nawaw, Mala, awate mo, Maray. Tas ikapay laang ti makaam mo amang ref. Umayak tulatan mga lano kwa. Na
Dagadun a frozen foods, Luisa, anak ka. Eref ko kanupay ko na ni Maricura, nanang. Umanay ka di day ta itiref tayaw, anak ka. Ay, paanayo kun nanang. Ay, sus, nakita na laang ti baro arif mo. Umay agparepa. Bayan nyo latan, nanang. Eref tayo latan, tapno awan ti may baga na. Tapno di na ibaga nga imot da tao. Wan matkit di anak ko. Ala, umuna kayo na mga numabisin kayo, nanang. Eref ko pa'y nga umuna to'y abastuda. Mala, agawa am kitday, taaggidan ta ang mga nanakaw. Nay, anya ngay mananti pang rabyan ta, kura ba kay? Ay, karne manan alakay. Di mo ibaga amapan ka iti ayan ni kumarem. Ay, nawaw, sana bali ata si daglaang mat. Saan ka di nangala ka iti hatdog iti agsapa? Mga no... Amangan no anya. Mga no makapungtot ti kumarem. No kanayon ka amapan iti ayanda. Apay ko ma, kat abastuta magtimapan ko alaan. Una, Sana bali, tasyak matigim matang. In paref
negosyo arinugyam. Aywan ka bagis. Kaasi ti apo, mayat mat. Ado ti umay aggatang dito'y mini grocery. Imbag man ta nalagip mo ti may pimasyar. Aywan ka bagis. Kwa ngamin, naibos ngamin ti masapsapol iji balay. Agkape ako ma, ngam naibos mat gaya man ti kape kan asukar me. Umayak ko maagpalista, no dapan nakabalin na Ay, kauwan Mangala ka ditan ka bagis. Ay nagyaman akunay ka bagis. Nayunak matan iti asin, suka ken soy, mga laakpay iti tinapay, tay loaf bread. Ala, mangpilot ka ditan ka bagis. Wen ka bagis, nayunak matan ay iti palaman, ken bagas pay gayam. Naibos ti bagas mi kag. Awan isa ang miinton madamdama. Ken mga laak matlaangan iti dilata Imbaglaang asidaan may. Ken sigarilyo pay. Dua ka ha. Ay, wan sige ka bagis. Mangala ka laang dita. Nay, nangalaan nyo kadagita nanang. Nagadumot na groceries. Ada pa'y bagas. Ay kat siyempre Nangalaan nyo kunak. Inutang ko iti ayan ni Antim Asurayda. Umanay mat siguro day ito nga abasto tayo iti makalawas. Ay, talaga nga umanay no yan anay tayo nanang. Ay kat iyan anay tayo ngamin Si Kamot James, surwam mo ngamin ti agtipid. Agtip-tipidak mo talaga nanang. Tirigrigat kung to pa amang binbin nat itidyo a kwarta kung mapanak ang eskwela. Sana balay, tadandanin ang sweldo ni tatang mo. Nawadwad tumanan ti kwartata. Da kayo kiti agtipid. Unain nyo pa yung ngamin dagiti importante ang masapsapol. Nood da ngamin kwarta kayo. Di kayo makatal na dito balay akas lapusa. Ay nawaw. Ay, manang sabi na, imbag ta nakita ka. Apay ka de bakla. Ay na, adda ngamin lending apagutang ako ma. Isu na lang takurang kami iti maysa. Amangan no kayat mo ti mainayon kada kami. Tapno i-release damatan ti utangan mi. Ha? Ay, manungay ti ipautang da. Ken kasanungay ti panangbayad no bilang mainayonak iti ibagbagam. 15K ti umuna nga ipautang da. Weekly ti panagbayad. Ne, dakkel meten aday ta 15K. Mabalinan ti mangrugi iti basit asari-sari store. Ay, true. Oh, mayat kan tapno di ako nagbirok iti sa Bali. Ay kat mabalin sa ngagpaiso Imbaglaang apakakumikumak itinal daw no kwa. Ay, kaduan manang. Oh, aglakaw kan tumutan iti gawad kan buwa. Oh, di pak na pak. Mabili itati mumaan niya. Nang runa kat asidag ka iti kalsada. Sigurado asaan ka amalugi. Aywanan niya. Mayat day taan na panunot mo. Siyempre. Kaya go na tayo sa lending, manang sabi na. Nay, abay. Anyater aramidan ni Uncle Janong dita paraangan, sabi na. Agpapaaramidak iti pagpwesto Julius. Pagpwestuam nga. Aglako Ay nawaw. Anyat ilako nga. Agipatakderak iti basit asari-sari store. Aglako akmeten iti muma. Na, imbag man ta na panunot mo dahita, bakit? Siyempre umapalakket ngamin kinimanang Surayda. Naglawa ti grocery na. Nagadu ti mapanaggatang. Dahita, timakuna na pintas nga apal, bakit? Tuladem, saan kahit adadailem. Aywan alakay. Ay, napudot itan ti panawan ta kwaris mga minan. Iso mabalin mo pa itaglako iti halo-halo. No, nagagat-kagat, mabalin mo pa itaglako iti barbecue no iti malam. Aywanan niya. Ay, husto ta ko nam lakay. Ay, nayunam to man nga rod to'y pagpuunak. Kasla kumurang ngamin kahit. Tangdanak pa'y ngamin ni Uncle Janong. Ay, nawaw. O di ba? Kung naktupay kit anapig sa timuma, manang sabi na. Wen nga rod bakla.
Iso ti umun-una ang maibibaws. Iso ang masapol ti mangala iti adu nga ista. Wala. Iso nga ti uso ita. Iso ti bisyo dagiti babaros. Ure awang kanubalasangan basta damo ma. Naku namon. Mala, mutoy nga rudon ti bayad mo ita alawas manang. Aha, ayun. At 560 amin dayta. Bilangam, taang mga no nagkamali ak iti bilang. O sige, parta kakabilangan. Ay, walang labis, walang kulang. Eksakto, perfecto. Ay na, nagsayat kat nga tano kaskan ka amin ang nakautang. On time nagbayad. Ay, nawaw. O sige, panawan kan manang. Inakpay singiran dagiti kagrupo ta. Iti kasta, maihulog kumate
Mabalin ka din amaalat at ibayad na. Bayad nga. Awanan tur urayin ta kwarta. Ay nawaw, apay ngay. Di na kanok kayat agatangan ay. Narigat ka no. Anya? Kinasarita ka nung amin ni Benny akabsat mao. Diyan ka mo, nonyat impagpagana. Una yan day tabi ni. Nasayatan ti kasasada. Ito, kaya't dapat iti buminga iti imbati dagiti dadakkel yaw. Hop! Ay na talaga agamrod da kita. Kumusta kayon, Luis? Manang kuntisa. Oh, apay akas la nakla at ka nakakita kanya? Ay, kwa. Ay, saan mo ta? Di umot ngamin impakpakam mo. Nga itagayam ti panagawid yo, manang. Sa dino tayan ni Matet? Kwa, nadapay la iti silid may manang nakaturog pa'y. Alas 10 ni ti agsapa nga nakaturog pa'y laang? Awan ka nung ngamin ti aramidan na ita manang. Ay, manang, agtugaw ko pa'y lang Tama nga lak iti inumam. Saanan, Luis? Nagmerienda ako nita, iti ayanda Benny. Ay unay kan Matet? Kastagayam ter aramiden yaw. Awan ti kunayong agtrabaho kayo. Manang kuntesa. Day talamat maturog ter aramiden yaw. Kat no awan ti kanan yaw, ti dagadananang kantatang ti pag-interesan yaw. Kasta? Naa, di ka kumamit agsao akas na ama ng kuntesa. Nasaya atin ti kasasaad yo. Ita, kasta kayo pa'y. Ay, di nakpagsasawa na kasta Matet. No narang ay man ti adda pa nagbiag mi ka ni Benny ita, day taket gapo ta nagagat kami. Saan mi anam naman ti itaddananang kantatang? Ay nawaw! Anya nga ron ti kayat maasawan manang. Nadamag ko kat ngilakla ko yo ti daga na panawan dagiti dadakkel tayo. No di yo kayat, di saan laang. Kukwayo amin nun. Gamrod kay kit diya. Si kamot nga men, ti kamalay, Matet ka anakan. Kat, pudno mat anti karidad. Addan ni manang kontesa ijay abroad. Narang ayon ti panagbiag na. Nimat Benny, addamat tan ti bukod na abalay ijay sentro. Adda pa yung negosyo na. Kat, nubak nang da. Anya ti kayat mo asawaan, Matet? Hay, jak maawatan. No apay akayat dapay laang ti makibingay kadagiti sa ni kwadananang kantatang. Kinagamruden ti kastang aramidan daan ti. Ay na, Matet, pasensyakan ka nakan. Ngampadag ko na kat si Katigam Road. Di mo kumabukudan ti kinabaknang nga imbati dagiti dadakkelyaw. Oray no nasaya at ti kasasaad dagiti kakabsat mo. Ibingayam lattay da. Ngamin, dayta ti maiparbang. Jak amo anti. Kan maysa, nagregregatan dagiti dadakkelyo day tadaga. Iso ano mabalain, kat di yun ilako. Mulaan nyo kiti. O manang, adto yung ti titulo ti dagadananang kantatang. Da kayon ti makaammo. Kunak man no kunam nga alamon ti bingay mo tapno mailako mon. Saanin manang? Umanayan kanyak ti balay at tawid ko. Sigurado ka kaday? Wun, makaammo kayo matan kinibeni nga agudwa. Tapno di yu ibaga agamrudak. Tabinukudak ti sanikwadananang kantatang. Ay na si kakit di Matet. Mabalin nyo tamot amulaan day ta adaga. Ang pangaasiyo ko mata di yu ilakla ko. Day talaeng ti pakalaglagipan tayo iti nagrigatan day dinanang kantatang. Amangan mat no. Napagsalitaan min ka ni Benny ti may papan iti day ta abanag ading ko. Palubusan kayo nga agmula ngam di yu ko matagikwaan. Tarumbang laeng apagbibingayan tayo day ta adaga. Kang runaan ti amin
Ayan daliyaw, apaw. Ay, kwa, lolo. Ti may papan ka di iti singsing, asag to 299 ti pagkaskas taam. Lolo. Apay, kano pa'y ayaan iti presyo ti panagayat, apaw. Lolo. Damagan ka man. Panagkunam ka day, kit kabailan na ka, apakanan ti panagayat. Siyempre, saan, lolo? Panagayat lang ang data. Masapul lat namot ati kwarta. Saan kamot amabsog iti panagayat lang. Ay, nagbidot ka. Mapakan na ka ti panagayat. Ha? Ti taaw, apod no nga agay-ayat. Di nakabaybayan nga agbisahin. Iso ang nagganas ti mabsog iti pamatag ti taaw nga agay-ayat ken kay tinapudnaw, apaw. Anyangay nga rod ti makunayo iti singsing nga ititad ni Leo, lolo. Ay, nagasat ka ah. Nagasat? Kasano kumaan nagasat? Kat sagto 299 laang matdadya asingsing. Nagasat ka. Ngamin, addamay sa atao, asi aayat amang kadwaken ka aging gatong palbiag mo. Iti kinado ti mabalin ko ang masabat. Di pa'y matapobre nga ihigit ni Roxanne my loves ko. Ay, kampay di. Diyak nakita. Di po ako na magna. Oy, Layaw! Ah. Layaw! Um, Dinaklikli ka na kasta. Nay! Da kayo magayam, Auntie Beatrice. Apay, mabain ka. Gapo iti engagement ring asag to 299 nga itad mo iti kana ka. Iso nga iwasan na ka. Ha? Ay, saan mo, Antay? Talaga nga ije titurong tisaka. Sakbay ang nakita na. Oho, agolbod ka pa'y lang mo. Ay, sige, Antay, tagdardarasa ngamin. Dapay papanak. Panawan kay pa yan. Ay, nawaw! Kitaom lang dagiti marigrig at atatawan niya. Mangibabain dalang arutan nagbabastos dapay. Puhay! Agasam matday nga engagement ring 299. Manong Leo, Apay manayin. apay talaga asimuko kan aya. Anya asim mo kung ibagbagamit si Kajuna. Sinmuko kan aya kunak. Ti kayat ko asawan, inso ko mon aya ti panagayat mo kan ni Manang Roxanne. Ay nawaw. Awanan tinamnamak pa'y. Nainsulton sa akin din ni Roxanne my loves ko. Itisag to 299 asingsing. Ay apo, kaasyak mo tading ko. Agbakak saan mo kastoy lang? Naa, kat padasam manan ang arman ni Manang Roxanne, Manong. Diyak kaya tayo. Diyakon kaya ti masakitan. Diyak kaya tayo. Ilaban mo ati panagayat mo kinkwana. Ipakitam at talagang ay ayatam. Sana kastak? Basit lang abanag kat madi mo na dagos. Agbaak ka nga talaga no kasta, Manong Leo. Di ka man mo dita. Basol mo. Wine. Basol mo. Ipapilit mong tumang amin da sing-sing. Salbag ki di dita nga engagement ring. Magibabain. Ayan ni agayapaw, nakapanunot kan. Lolo. Amo mapaw. Idi panawin may. Awan pa iti kakasta sing-sing. Kano bulong lang idi tinyog tinted ko asing-sing ka ni lulam. Lolo. Awan na anak mo't iti day dia panawin apaw. Amom ka day, noan niya lati adda kanyak. Anyangay, lolo. Panagayat. Kain kalikagom amakadena ni Lola maging gatong palbiag. Imbaglangan kunam, ta inawat na ti panangijayak ken kuhana iti panagkalay samay. Kahit di na pinagan ano ti estado ti panagbiag may. Kapo iti daita,
Inayat ken impatag ko iti kastaunay ni Lolam. Lolo, Ay, no di naksinungbatan idi ni Lolam. Ay, nalabit nga awang kamot ita dito yabiyag. Ti pinaka-importante a banag a rumbeng a maawat mo iti daytoy abiyag. Ket saan laeng atay sing-sing ang nginginain. No di ket tay tao nga gayat ken mangipatag ken ka iti napunnaw. Leo, my loves. Ha? Ay, Roxanne, my loves. Apay nga da ka ditoy? Imaya, takayat ko nga ibaga ang nakadesisyon na kon. Ha? Nakadesisyon na kon ang makikalay sa kan ka. Talaga? Wan ko na nga ron. ay. Oh, at di ima. Ha? Isuot mo ti sing-sing aginatang mo iti online. Sige. Uray sagto 299? Wan. Ay na, agyaman ak unay Roxanne, my loves. Siya, kung ti kararagsakan a tao dito'y lubaw. Gapoy tinayta, desisyon mo. Ay na, thank you unay-unay, my loves. Ay, wow! Awan tinain materyalan abanag ti makaartap iti pudpudno a panag